Nongalam ka National People's Party NPP ubadeiru sembut Menteri Rangba ubak sengau bahalang thar ulapun pau ka jingsngo artatin halor ka lawai jong ka parti Congress hapo Meghalaya. Habakali halor ka jingkermen jong ka parti batla ka jingbujuli nongalam ka dei ka badan kam ban penki im biang yakan ka parti ka belarim ubak sengau bahalang ulo ong bakani kam dei satya ka kam jong ban kentho halor ka kam po yeng jong ka waipat ka parti. Ngamla ban kentho ni ong AA halor ka kam po yeng jong ki waipat ki parti namar kitip khambha banyangi la kalong ka badan kam ne em ban penkla nongelam ong ubak sengau bahalang habakren syakilat pathai khobor. Henry watla kata ula benram balayo I ba kalong ka basyam jing shibun ya ka Congress bakan la ban ne ha Meghalaya. Neka ka banga yoi kalong ka ba shibun ya ka Congress bakan dang ne ha Meghalaya. Henry ayungin ong ya ka kam jong ki waipat ki parti. Uni unong ngalam ke NPP ula ong ru ngimla ban ong Henry layo I kumba ki patba ikla that ya ka ni ka parti bat kala ban deiru bagi beriu kila nya ikinong ngalam jongki. Ki patba ikide kinong bishar ki badai. Ngimdan hok ban kentho AA halor ki waipat ki parti san perthai. Hakabaya day baka jingla jong ke NPP ban kring ya ubak Vincent Pala ban penyaso syaka parti ubak sengau bahalang uloong. Ya mentahi ngimpat ya keren ya noya nuru namar ke election kadang jengai ba. Hapo ka jingalam jong ubak Vincent Pala ka Congress kelas dang thamai hak election syaka yang dorbar thawan hau arjar arpulai da ka basai ki khmat thamai kumju ki MLA barim bat ki MDC bat ka parti kala job santli ki sin. Katba we MLA usaleng sangma ulasha jit kum MP ka tura barok saungot ki MLA ka Congress kila phetno syaka NPP kabayalam ya ka sorkar kabala pelong ya ka parti bakan am dan shu weiru unomik mat haka yeng dorbar kaba Henry phongot kit khan. Ya kata ka kam jong parti jong ke parti ngimla mat comments. They know better than us. Ka kamram ban changing alam man pendek ke kamram jong ke kamram comment ni nabar. Ini kam sutom kat kumbalo mentah ke kongres kam sutom men survive berkata ro minong no. Kata ngamla ba dong kawe kala ba nong no bai ba kala thaji ke parti point number 1. Hot ke point number 2 kala ban thaji leader juga dengan TV kata. They are the right person to do justice not you and me. Ngin sepe kata kamram juki mah ngin ang patay mengi ba ke parti we have no right to comment on anything on that. We are preparing very well. We work day and night. We didn't take things lightly. We didn't take things lightly. We have created nama karkum balong mentani usi amro ubon ni ulai besin asin still update institution ni dan ni karkum ke report kami yo lagi ground level ni parti wakaso till today is good not bad and hopefully it should be a good report after election. Should be a good result. Antin komensi ngimla benong kadon kamdon namar BTV ombak kanu sorkar benong hangabori bon sin kubu kubu adawi hane hawat kita galak benong BBC di mangani kanu sa for example hak beda bekani ni sekal sunde yang mentala aslam isu tang ngina kata kadang bu nu di formula mangi kenamban kan bahayu mendai kita election nang mata kaji sudah sanjung berdong di barok aja nak tender council. Jika tu sukan cawan in place sih. Antin komensi siapa? Kalau menurut ni menumbar atang andai karkum air negeri report me from the ground report is NPP is still in good position. Kabaaru ngin PI candidate. Don yo isai candidate mempriang supaya ba. Subuh no, no muka. Kami ni ka tiket alon meni. Fi. Terkalah menehnya sekala menang antin komisi no personal kalau menang antin komisi nak isi kata nah hawak semua langkah apa kau belum mentang empat approach ini maka election ngarang selang election is far beyond empat approach ini